mureke mbabwize ukuri mureke mbabwire naho utarota naho utakerekwa naho utakumvijwe ubwiza bw'Imana n'amavuta yayo arakurura ku buryo uri n'umupagani ureba umuntu ukavuga turiya muntu hariho amavuta y'Imana noneho uwo muntu ukuntu areba kandi amavuta y'Imana yakuriho si ukuvuga ngo ufite isura mbi naho waba uri isura ryana amavuta y'Imana kugira umuntu isura mbaya naho waba uri isura mbaya amavuta y'Imana yakuriho ntabwo isura mbaya igaragara abantu bazokumva inaye yanze kuri Mama Charlene official TV bazoyikurikirana bazobyumva hano nabivuzemo navuye mu nzu ya Tubashimira nza gupanga inzu ya 30,000 mu Cibitoki kuri Kenze abantu benshi barahazi uza kanu pastor yigeze kumbwira kantera makenga madamu azorabona ikindi kigana arakibuka yambwiye ngo ndashaka gushira mu ba elders abantu bakuru bishengero elders abajyana mu rusengero rero target cyo nabona kugira uzurasohora mesh ngira madamu none ko je nkikiri muto mu myaka yiyumviriye gute ko wishira mu elders ishengera rimaze kigihe ryubaka yiyumviriye gute nukuri n'amafaranga y'ibyo bajya bavanamo menshi kugira protocole kugira diakoni Mama Charlene ka tubikivuye kino kintu yego Imana hari kintu giye gukora ndayafata ndaduza 5 firijasa duza 2 arasenga uzi umupastor akanyuma hereje kamvunye kugeza nubu iyo ndayimenya ari ubu sinari kubikora baravuze ngo muyakira hari imbere ntiyavuze ngo muyashira imbere yavuze amakarita zimbutse Imana ivuze ngo nagwa rupango yo ese kubera ko nizimba kandi Imana yabivuze mbangiye ahantu baraho bita mu Kigobe abantu barahazi mu Kigobe iruhande ambasade y'abanyamerika hariho inzu nziza iteye kibiti yibiyo yari etage ndagenda barayintembereza ariko kubera ko aba brokers bahita gute abakomisiyonere niwo sinaye kubabwira ko agiye kuyirondera bari kunkemba umuntu agiye kurondera nk'inzu nkiyo gacengena mu itagisi akose urebo wariwe ndabwira ati n'umuzungu ari hanze agomba kuza yantumye inzu tikuno kwezi kw'icumi nigo atazana amafaranga rero iyo mvuze umuzungu aho nacamvuga Yesu burya ndiko mvuga wewe kuwambwiye mu kwezi kw'icumi kono kuri kwema turagenda turavugana bambwiye ati iyi nzu amafaranga yanyuma ni 1,800,000 hari n'undi mupasiteri nagiye gusengerako abatanze ibya 10 abasengera kwabo abafise amafaranga menshi n'abatanze make kwabo ikaze kuri mwese ikaze kuri Mama Charlene official TV Clement Bajyamahe ndagarutse turi kumwe namwe hagati aho ngaho rero tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane n'uburyo mukora subscribe n'ibiganiro byacu mukabyorerezanya bitwereka ko mukomeje kugenda mubana natwe tuvana mu bwiza tujya mu bundi niwa mwanya tugarutseho rero turi kumwe na Mama Charlene ndetse n'umutumirwa wacu sinubwa mbere uyu nguyu rwose amaze kumusangwa reka tubahe ikaze Mama Charlene ndagusuzuraho neza murakoze cyane amakuru tumeze sawa murakomeye yego uhinduye design tena cyane kintu ni cyiza wambaye gana murakoze ariko ngewe ni ngo abantu bambara bakikwiza jewe byanze bikunze mpora mbemera mwakoze cyane tuguhaye ikaze rero murakoze tumirwa turi kumwe n'umushyitsi yitwa nde ifashe microphone agera nitwa Nibitangareme ariko bese banze ku izina rya Mr Possible Monsieur Pssible uri bishop oya sanzwe ndumuvuga butumwa ego ntabwo ndi bishop ntabwo ndi reverend ntabwo ndi pasiteri yakoze cyane n'umuvuga butumwa turakwakire cyane kuri Mama Charlene official TV ego murakoze cyane kunyakira kuri Mama Charlene official TV ndanezerewe ya mbere nje ngaha yego kwizi kamera zanyu yego Imana duhana umugisha urakoze cyane tugiye guruka ku bintu bidasanzwe bigenda bigaragara muri iminsi bigafatwa nk'ibidasanzwe kandi koko ntibisanzwe mu bakozi b'Imana bo muri iminsi aho bagenda bagaragara nk'abatubuzi ugasanga baravuga ibintu babeshyira umwuka wera bavuga ngo Imana ugasanga iyi myitwarire y'abakozi b'Imana bo muri iminsi tugiye kwigarukaho turi kumwe n'umukozi w'Imana evangeliste n'umuvuga butumwa Remy Mr Pssible turakwishimiye cyane
murakoze cyane nanjye ndabishimiye ndanaramutse n'abantu bose badukurikirana kuri Mama Charlene TV ndababwira ati amahoro y'Imana bane namwe ku mpande zine z'isi aho baherereye abari Burundi bose ndabaramukije. Yego urakoze cyane. Mr Pssible Bakozibimana muri iki gihe ariko mbere na mbere reka mbaze Mama Charlene. Mama Charlene Abakozibimana muri iki gihe babaye benshi kurusha kera. Kuba ari benshi bimaze iki? Hanyuma kuba bahari ariko ugasanga bafite imyitwarire igenda ikemangwa cyangwa se abantu bibazaho ubibona gute? Urumva rero ubu ngubu umuntu wese aricara ngo agashaka umwimika ngo abe pasiteri, agashaka umwimika ngo abe umushumba, agashaka umwimika ngo abe apotre, sibyo? Ugasanga kandi burya ibyo bakwimikanye nyine ibyo bakwimikanye nimba bakwimitse uri ikibobo urakomeza ukaba ikibandi noneho gikomeye. Iyo bakwimitse uri ikirara uba ikintu se ndavuga ngo iki muri make amavuta wimikishijwe ari uwakwimitse ari wowe ari nayo wasutsweho ntago ari amavuta amwe yo mu ihembe amwe yagiye kwa Yesaya ntago ariyo nukuri ni ibindi bivuta basuka ku bantu biri aho by'imihango byo kugira ngo baduheze ariko ari amavuta bivamo no bayasukaho nibikanzu bambara bareba nk'ibibobo nabonye mbwira Imana nirandingegira wabonye i Kigali n'urubandi urabonye i Kigali n'urubandi barayabasuka ko abagatitira niko reka nkubwire namubonye n'isura ye akumureke mbabwire ko nari kuyiba mureke mbabwize mureke mbabwire naho utarota naho utakerekwa naho utakumvijwe ubwiza bw'Imana n'amavuta yayo arakurura ku buryo uri n'umupagani ureba umuntu ukavuga turiya muntu hariho amavuta y'Imana noneho uwo muntu ukuntu areba kandi amavuta y'Imana yakuriho si ukuvuga ngo ufite isura mbi naho waba uri isura ryana amavuta y'Imana kugira umuntu sura mbaya naho waba uri isura mbaya amavuta y'Imana yakuriho ntabwo isura mbaya igaragara amavuta y'Imana apeza isura iyi ngiyi isanzwe. Ubuntu naramubonye hari ibintu bambara sinshaka kurabura ntiraburiza bambara n'ibyo bintu n'ukuntu cyari kimeze ariko bamaze kuyagisukaho ni ikigegera muri uyu mujyi wa Kigali ukizi ko kumva uruko gikubita hasi cyane ni kimayibobo ugikubise ariko uragihamije kweli ikimayibobo wigeze iki cyakoze ibikise ugituma ukomeza kugitsindagira bivuze yahita amenya uwo ari we kandi ntago c'est pas bien muri kuri umudamu kuri umumama baracyaba cyaraguterese oya si ibyo narengize ngo urukugitsindagira bikarangira n'abagome babaye amasiharuzi basahuye imitungo y'abantu bese n'ibintu nk'ibyo noneho wari uri kuvuga ngo babaye benshi kuko ubu ngubu biroroshye kera umuntu wajyaga kwimikwa habaga protocole icyambere yagombaga kwimikwa kuko ijuru ryonyine ari ryo rigomba kumwimika Imana igatuma umuhanuzi urebe uburyo Dawidi byamugendekeye urebe yimikwa iwabo noneho ubu ngubu rero naho ntibatubura none se umuntu azifata ndi apotre arabyiyise nta Mana kuko Imana ijya kukwimika ifite ibyishingiraho ubu rero impamvu ubona ko kavuyo babaye benshi byagenze gutya nuko buri wese abyishyiraho akabyitirira. Urakoze cyane Mama Charlene reka tubaze Mr Pssible ibihe byiza kabisa ndabona uri umuntu w'umyembaraga ariko ubundi uri umupapa cyangwa uri umujene? Urakoze cyane ndi umupapa ndubatse mfite umudamu n'abana abahungu n'abakobwa ndanaramutse madamu wanje nk'icumi ndamukunda cyane. Abangahe? Igitigiri ni igiki? Igitigiri ni biharu ni ibiki ko biharura gakomeza so mfite abahungu n'abakobwa Imana yaduhaye umugisha turonka uruvyaro nukuri ndashima Imana yego. Urakoze cyane tugaruka ku nashuguje na sheri wanje nabikubwiye ndamukunda cyane nabikubwiye ko ndiko ndavugana nawe. Yitwa nde? Yego yitwa Nyamwiza Deborah. Nyamwiza Deborah ariko abana banje nawe bose bitwa nibitanga
agakurikira ko yabo abana banje bose nabise nibitanga kubera ko ndiko ndategura gukora nibitanga foundation zo zirafasha abantu abana banje shaka kubakuza mu gufasha impamvu bose nabise izina ryanje nibitanga princess nibitanga Jedidia nibitanga ego nuko rero ndabaramukije umuryango wanje ndabakunda cyane murabizi ego bakuze cyane tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu arigenda habugaragara abakozi Imana benshi ariko imyitwarire yabo ugasanga iragenda ikemanga uvugwaho mu buryo bumwe ku bundi we kure imyitwarire y'abakozi Imana imyifatire y'abakozi Imana b'iki gihe aho bamwe bavuga ko badatinya kuvuga ko harimo abatubuzi abantu bafite ukuntu nyine batagifite ibikizere abakozi b'Imana bo muri iyi minsi ubabona ute ubavugaho iki Mr Pssible? Urakoze cyane Clement nkuko mama Charlene nabivuze iby'iki gihe ni ibintu byo kwitondera cyane iyo uvuze ab'iki gihe uwo menga je nabayeho kera abona n'abakera ariko mu gihe gito umwami Imana akindinde mu gakiza mu gihe ndakimazemo maze kubona ibintu byinshi sinoshobora kuvuga abakozi b'iki gihe ntabanje kuvuga ukuntu nagiye mbona abakozi b'Imana mu gukizwa kwanje jewe nakijijwe sinakijwe kera nakijwe 2013 mu mpera amaze gukizwa nkirizwa Uganda ngira Imana ngira umugisha mpura n'abapasiteri bandera neza hama bamaze kundera bakabona ntanguye kumenya sinasutswe ko ayo mavuta bavuga oya ahubwo barabonye ko impano bivuga butumwa iri muri jewe ntangura kuvuga ubutumwa apana kuvuga umutumwa mu mashengero ugenda kuronda amafaranga ahubwo navuga ubutumwa mu masoko cyane cyane isoko navuze mu butumwa cyane ku bantu baba Uganda barayizi nikajaho ndashobora kubaramutsa abantu mwe na mu bakajaho nabaramusya munonga amazina ni banyeta nibitangareme njyo mu burizi wenjiri hati ndi Rwanda njya hama Masharlene official TV nimbasima Pastor Living uko wanyambire Uganda Pastor Nuru nimbasima mukama baherezo mukisa rero nayiko ndabaramutsa kuko ndazi ko Pastor Living ari mu Kinyarwanda ashobora kuzobona iyi link even nejo tonne tuganira rero barankujije baramfasha ariko nza kugira ikibazo mu nyuma maze kuva kajaho twege twaratewe n'ubukene duhora n'ibibazo bitandukanye na madamu wanje gushika yaho imyaka 3 2016 gushika 2019 twimutse inshuro zirenga 20 umwaka umwe imyaka 3 nubuhamya nkunda kubwira abantu ko nzobutanga ndi kumwe na madamu kuko yiri kutanga ubuhamya wenyine madamu adahari umenga hari uri kurabesha ariko madamu hari niba tukababwira ati twimutse tuva kajaho tuja kihihi tuva kihihi tuja kabingo tuva kabingo tuja kaberebere tuva kaberebere tuja bushenyi tuva bushenyi tuja mbarara twanja gutura mu cyanyina wa Museveni hama dutura Kakoba hama dutura kuri White House imbere ya Taxi Park tuva mbarara tuja gutura Kampala aho hose tukagenda twabwira ukuntu buzaba bwagiye ukuntu rero byagiye bigenda twimuka niko twagiye dusengera mu madini atandukanye niho rero naronkeye experience y'ibintu byakoze b'Imana. All right, okay. Kuko urumva na hari gihe nava mbarara nava kajaho nko muri kajaho nasengera Holy Spirit. Ngeze tugeze ahantu kaberebere Holy Spirit na yari hari. Twace dusengera mu yindi shengero. Urumva ntiworeka gusenga tuvuye ngaho tukimukira ahantu ugasanga iyo shengero nta gihari ugacuja mu yindi shengero. Aha wava ngaho ugasanga aho wandi wimukiye nta shengero hari wari usengeramo ukanga kureka gusenga ukaja mu yindi rero bituma tugira experience mu bintu bimwe byakoze b'Imana cyane cyane kandi ko nagiye mbana n'abakozi b'Imana mbere ndetse maze kugaruka ni Burundi nagize experience ikomeye rero ngerageje kuvuga mu iki gihe abakozi b'Imana barahari bayikora mu mwe n'umukuri batarabatubuzi ariko kandi abatubuzi nabo bamaze kubabesha mu iki gihe uti gute Jebyo mbonesha amaso nubwo utoja mubiri nubwo usanga ari umuntu anywa inzoga ibyo bintu nabashobora kubibona umuntu wari wese mu iki gihe atangwa ishengero mama Charlene atangura ari prophet apostle atangura ari apostle no urazi ko kera apotre nk'akaroro turabira kuri apotre Paul yari umuntu yagenda agashinga ishengero ngaha akagenda agashinga ishengero handi akagira ariko umuntu iki gihe turi mu gihe umuntu yashaka kwitwa apotre adafise n'ishengero giyo n'iryo izina ryategeza kujana n'igikorwa erega izina ryawe muyu murimo turimo rizana n'igikorwa gukora
nushobora kuvuga kuri apotre gute kandi ataba mashengero nta rushengero ugira nta namashengero turetse urushengero rumwe n'uburi apotre wategeza kufisa amashengero ama branch kandi ntugire siege imwe wamako ahubwo ikabifisa ubundi muntu hari ukagenda ugatangura handi hashasha ariko umuntu aritwa apotre amaze kugira urushengero ugafata nta korali yayoboye ati nta korale nta n'icumba ariko cyangwa ugasanga mu ishengero imwe ririmo apotre bangahe ukibaza apotre se ni kiso bimaze abantu kubigira idiri deal bimaze kubihindura diru abantu benshi usanga bari kwabyaza ijambo ry'Imana bari byazamo amafaranga cyane nabwira abantu wumvise ko mu kwivuga nasida kakazina Mr Possible Mr Possible sinarikuye mu gusenga ariko Mr Possible narikuye mu bikorwa sanze nkora je ndimuvuga butuba nkongera nka mu businessman yego ni kuvuga nimba ukora Imana yazikaguhezagira hari ukora ntabwo wogiza gufunga imitwe nguze kwiba abantu ariko benshi bagenda bagafunga imitwe yo kwiba abantu bakanga gukora n'abakora nabo bakaba bafise inganda bakora bakaba bafise ibintu byabo ariko bakabandanya bafunga imitwe yo kwiba abantu mu kwirundanyiza k'ibintu rero abakozi b'Imana biki gihe nibaza ko nza kuronka umwanya gutanga experience mwimwe mfise ariko nukuri kino gihe biragoye bisaba gusenga cyane bakoze cyane agiye cyane hatandukanye kubera kwimuka cyane birumvikana ko afite experience mu bakozi b'Imana batandukanye haba ngabo yagiye asengera basenganare ndetse naho yagiye anyura mama Charlene abakozi b'Imana bagenda bavugwaho imico itandukanye ubona imico mibi ibavugwaho ku buryo bakemangwa asanga barafatwa nk'abantu babatubuzi imico bayivanye hehe nubwo bavuze ngo babasika amavuta ntabahindura uko baje bameze haba mu burara haba mu buraya haba mu bujura haba mu biki ibintu nk'ibyo ubona ari igiki kibyihishe nyuma ku buryo bakomeza kugera ayo matitre y'ubukozi bw'Imana kandi bagakomeza bakaba mu baturage yenda na leta ntibe yanabareba ngo ivuga ngo aba bantu ntabwo ari tari bashobora kuyobya abantu ubona biterwa n'iki icyambere nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya wenda no mu magambo Yesu yabwiye abigishwa be igihe bamubazaga ngo tubwire igihe uzagarurira ubwami bwawe mu isi yaravuze ngo ibyo si ibyanyu kubimenya nanjye ubwanjye ntabyo nzi umunsi uzwi na data ariko mu bintu yababwiye nuko yavuze ngo benshi bazitirirwa izina ryanjye kandi bakore n'ibitangaza mu izina ryanjye bazaza ari benshi bazazura abapfuye bahumura impumyi mbese bazakora ibitangaza mu izina ryanjye kandi bibi binakorwa hanyuma bigishwa bati noneho tugiye mu gihirahiro none tuzabwirwa n'iki abo watumye ndetse n'abakozi ba Satani aravuga ngo muzabamenyera kuzobera ku mbuto bagize gute bera ku mbuto bera nibyo rero nakubwiye impamvu ari benshi cyangwa impamvu babikora ya mbere nuko ari ibyahanuye biri gusohora kandi bibasohoreye ikintu kintera umubabaro nuko nabuze izina mbita nuko bitwa abakozi b'Imana ariko buryo nukuri ntago ari abakozi b'Imana nta nakazi yabahaye kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hari igihe kizagera Imana ihaguruka ivuge ngo tungo ni mumve imbere mwankozi z'ibibi ntago nigeze kubamenya bati gute utabimenye utatumenye twarahanuye mu izina ryawe twaravuze ubutumwa mu izina ryawe kandi twarafunguye n'isengero mu izina ryawe uri kumva hanyuma rero ikintu ushaka gusobanura hano ni iki nuko aba bantu bariho kandi bafite ubwo bwinshi nyine ibi bintu bigomba kubaho kuko nibyo mu minsi y'imperuka nta kintu Bibiliya yavuze kitazagira gute kitazasohora impamvu rero bateka imitwe kuko atari abakozi b'Imana umukozi w'Imana hava akajya abakozi b'Imana ubwo nabateka mutwe nabateka mitwe oya ni ibisambo byibisha Bibiliya kuko ubu leta yari ifite ibisambo byibisha imbunda n'irindi teka mitwe ariko ubu hiyongereho ibyo mu rusengero byibisha Bibiliya bikibisha n'impano ntabwo ari abakozi b'Imana ikizakubwira umukozi w'Imana kikakubwira umukozi w'Imana ukavuga uti uyu muhanuzi kandi ndabafite ndabazi bagize gute ndabazi tuziranye bajya baguhanurira bagutuburira uya tuba tunaziranye no muri uyu murimo hari umuntu uhamagara icyambere agahita akubwira ngo nta tike mfite kandi n'itike agize gute ayifite atanayibura ariko umukozi w'Imana nyamukozi w'Imana
iyo umutabaje gutabara atakwatse itike Yego. yaba atanayifite akakubwira ati ntabwo biri bukunde kandi ntakubwira impamvu byakunze ujye utinya umuntu ugusengera akakwishyuza ujye uhita umucaho umurongo ujye utinya umuntu ukubwira ngo ntuntegere imodoka uri buntegere indege singenda na moto ndatega taxi voiture sindi burari wawe ndarara muri hoteli yambwiye ngo ngusengere iminsi yingiye ariko umuntu nakubwira ngo Imana yantumye ngo ngusengere iminsi 10 azayasenga ariko ntuzamuhe n'iripfumuye uri kumva niyongera kugutumwaho irarura impamvu bahora bagutumaho ngo Imana yavuze nuko bagutumaho ukabahitike ikabatumaho ukabahitike rimwe uzabafungana umutwe ntuyibahe ntabwo Imana izongera kubagutuma. Urakoze cyane Remy Evangeliste Remy Mr Pssible. Experience ufite kuri aba bantu imeze gute? Wowe wabonye gute? Urabona bafite uruhe rwego rw'imiterere ku buryo abantu basigaye bababona nabi? Ugiye kuraba kuri experience fise ntabwo ari nini kuko ndazi ko hari abadukurikirana bayindusha ariko bano bantu bariko barahinyuka abantu bariko barabavumbura bariko barabamenya bari bo. Yego. Burya keshi iyo ubanye n'umuntu ukabana nawe ukwezi umwaka imyaka 2 imyaka 5 haragera igihe ukamenya ukuri. Yego. Kuko ntabwo wambwira nk'ikintu ngo Imana yavuze ukambwira ati Imana yambwiye iyindwi hari ikintu kigiye kugushikako kandi ciciza akakivuga no mu izina hama ntiwakibona. Ubundi munsi akaguhagurutsa mu rusengero canke ari ahantu muhuriye akakubwira ati Imana imbwiye iyindwi ugiye kugura ikintu kanaka canke Imana iguhaye amafaranga kanaka ntuyabone hagasubira agahera ikindi gihe ukumva ubundi akubwiye canke wonyene ngo Imana irambwiye iguhaye parasera ntuyibone canke Imana igukoreye ubukwe ntububone hari wanyibeshe ko arakweshe ko bigenda ngo Imana igukoreye ubukwe ndabubwiye ati mfise umugore ntabwo yabihinduye se ngo avuge ngo ubukwe bwo kujya mu ijuru bakore rubande ngo akakubwira ngo reka ngo ubwo bukwe yasebye akagira akatabihinduramo ngo nubwo kujya mu ijuru. Oya ngiye ko ubukwe bwo kujya mu ijuru ahubwo yambwiye terega mwege muzu ubukwe bwo mu mubiri tije nabwo neko navuga ubukwe bwo mu mubiri hari umuntu Imana iguhujije agiye kugusapotinga mu buryo buteye ubwoba. Uko abihinduye arahinduye yarabihinduye niyo ndiko navuga yuko iyo mubanye keshi uratebuka bamenya. Burya abantu benshi turiko turamenya ukuri kandi Bibiliya iratubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzaba batura niko tuvuga ati ukuri ni mwakumenya muzoba bidegemvye. Iyo umaze kumenya ukuri ubafu jewe mfise experience nini kubera nagembanye n'abakozibimana batandukanye bagenda benshi bambwira ibintu sindabibona. Hari ibintu abakozibimana akunda kudukangisha mu masharire kaza wumva ngo Imana ikuye urupfu mu muryango wawe Imana ikurinze impanuka kubera ko tukunda kugenda mu ndege mu modoka muki ngo Imana ikugiriye neza ntabwo iyo neza iki kugiriye urumva ngo Imana ikuye inzara iwawe. Hari umukozi w'Imana yigeze kumwira iryo jambo ndavyibuka arambwira ngo Imana ikuye inzara mu rugo rwawe ngo guhera uyu munsi ngo ni wasubira kurara ubusa uzocuza kumbaza amafaranga ngo ndayaguhe kandi abivuga bigoye na madamu inzara yari hari rindira wumve ahubwo reka tuve gusenga ahubwo yanaturiye no gusumba. Yagize gute? Inzara yaturiye gusumba bwa mbere icyo gihe uwo mupasiteri yigeze kwandika mu rusengero yaravuze ngo twari 2020 aravuga ngo uyu ni umwaka Imana ize gusohoza amasezerano yose yababwiye kandi avuga ko ari mwese arawudekarara umviriza cyabaye aca aravuga ngo Imana nitashitsa ibyo yababwiye muzoze mu binyishutse. Iyi ntahe umu friend wanje yitwa Frijas nawe n'umuvuga butumwa nazo zoyikurikirana arabizi turatuja tukabigani turiko bajya pasiteri babanyoye iki nabanyoye inzoga papa babanyoye urumogi Imana ije gukora amasezerano yose zikwashita ivuze kuri mwese ko haje umwaka ugitangura bariko baradekarara karavuga ivyo Imana izokora kandi nitabishitsa muzabimbaza byageze gute?
mvuze ngaho ngiye deep no bashaka kurenga cyangwa gasanga mvuze byinshi ariko menya yuko abantu bose iyo nimitwe ntabwo Imana yoza gushitsa amasezerano abantu bose mu mwaka umwe none mugiye muca mupfa ntiyabinanirwa none moya mwese muca mupfa ubu urumva ko byoshoboka yuko Imana abantu twese turi kwisi yosoza amasezerano mu mwaka umwe musi umwe wese afite igihe ciwe afite igihe cyo Imana yamwandikiye kandi kindi iyo igihe kigeze ntibashaka ko umugozi w'Imana bikubwira ujye ubabona ariko benshi ubabona mu bihe bihugu bakunze kwiganza mu bihe bihugu okay mu bihugu cyane jewe nabayemwo umwanya munini nibyo nshobora kuvugako yego nkungaha mu Rwanda sino bavuga ko kiretse abamurikirana kuri social media nayo irabizana natwe biradushikira ariko mu Burundi no muri Uganda niho noshobora kuvuga kuko niho nabaye kandi niho nagiye mpura n'abatubuzi n'abatubuzi nahuye n'abatubuzi kandi bitwa abakozi b'Imana kandi bitwa ariko kandi nahuye n'abakozi b'Imana naco ico ndagihamye hari amasengesho nigeze kujamo y'imisi 400 imisi 400 400 jours mutarya narafungura ariko nafungura ni mugoroba kandi nkashimira madamu wanje yarihanganye kuko ntibiba byoroshe kandi miyo misi nagiyemo sinaja gukora ni naho twabaye mu buzima bubi kuva mu 2019 mu kwezi kw'icumi na kumwe gushika 2020 mu kwezi kwa kabiri tariki 5 niho nayavamo bavuye mu majanane niyo mpamvu jewe iyi Bibiliya yanje narayisomye pe usanga hose isaraguye kubera iki narafashe umwanya ukwiye wo gusoma Bibiliya fata umwanya ukwiye wo gukurikirana abakozi b'Imana inzi nkunda kandi ngaha mu Rwanda ni naho nakutangwa kumenyera mama Charlene nge nakurikiranye inyigisho zawe cyane narakurikiranye inyigisho zawe cyane Imana umugisha zaramfashije zifasha na madam burya urabona ubutumukora harababugwanya kandi harabona abo bwubaka burya imitima myinshi y'iki gihe ifise inzara kubera iki umuprofeta arinjira umuapotre arinjira umurevera arinjira ho kubavuga ijambo ry'Imana akaza avuga ngo Imana ibahaye inzu Imana ibahaye imodoka Imana ibahaye visa none ico kizotuma wa mwana kura wa muntu w'indani azokura abo umuntu mukuru cyangwa azoguma ari uruyoya babandi Paulo yavuga ugasanga umuntu amazi igihe ari ngwingi ariko aracyakeneye kwigishwa ibyo kwatizwa vraiment ni wa wundi agikeneye amata yariye nabi rero benshi tuko turafungura nabi ariko je ndahamya ko akoze Imana bakuri bakiriwe sinzi ko no wonye narakatanga karorero urugero ko umukozi w'Imana yigeze miyo misa 400 nahuye n'umukozi w'Imana yaraziko ndi mu masengesho ngenda gusengera iwe bampa igikorane ndagikorera imisi 3 ni wibujumbura sinshaka kumuvuga izina ariko abahantu mu Carama mu apotre Imana umugisha arambwira ngo uri mu masengesho igihe kinini ngo kandi Imana iri kumwe nawe ngo ikimenyetso ngo cuko ari Imana iri kumwe nawe ngo ayo masengesho ukiyavamo uzopfibuha icyo gihe napima 48 uzi impamvu napima 48 napa mu masengesho simbona icyo kujya gikwiye ko ubuzima bwari bwasuye kononekara abantu bazokumva naye yanje kuri mama Charlene official TV bazoyikurikirana bazobyumva hano nabivuzemo navuye mu nzu ya Tubashimira nza gupanga inzu ya 30,000 mu Cibitoki kuri 15 abantu benshi barahazi aho ni za 2020 urumva ukuntu nahanutse yego rero bwari ubuzima bubi ni kuvuga rero mvuye mu masengesho sinabona icyo gufungura ni mugoroba ariko mama Charlene mura n'umukozi w'Imana ntashaka kuvuga izina umunsi wendi bukatugenda muri restaurant kujya mbere mu Kamenge yego restaurant bita Firijawusi nimba ari Firijawusi bagiye gufungura hajya bagiye kuvuga ubutumwa tugezeyo barafungura n'abandi bakozi b'Imana bari kumwe je ndamubwira narushe woshobora kungura amazi uzuko yambwiye nturya ari kunywa amazi yambwiye ati nimba udashobora kujya arabizi ko ndi mu masengesho mu Charlene turaba nimba udashobora kujya ngo amasengesho yose yarayakoze ngivyo ngo kuva aho twakamenyaniye ngo mbona kuvuga ngo uri mu masengesho ngo nimba udashobora kujya ngo nta mazi no kugurira nanje ico giye kuronka amafaranga yo kugura amazi mama Charlene ivyari gukunda kubona amafaranga yo kugura amazi ivyari gukunda ko ari ukunci intege urumva ariko Imana ibana nanje rero abakozi b'Imana batubuzi bariho muhura n'umukozi w'Imana bandaba kwisura icyo gihe nakunda kwambara costume arakureba arandeba aravuga ati ngira umutipa arafise amafaranga aramparura neza
ico gihe twasengeriwe sinshaka kumuvuga ariko nawe nipfuza ko Imana yomfasha kino kiganiro akazocyumva yego kandi kugira uzokwiyumve indwi zibiri ziheze imbere yuko nzino twarahuriye kuri Gare du Nord mu karestora wasanze ni cyahana uzokwiyumva uzi kintu yankoreye amaze kumbona arambwira ngo ndabona mu isi impemu Imana igiye kugukorera ibitangaza ngo ngaha mu isi ngo ariko kandi ngiye kuraba ngo mu isi ndi mu isi impemu ngo ndabona mu ijuru ngo ufise ikibanza ngo n'inzu warayubatse ngo ariko ngo inzu yawe ngo irasakaye ngo nisize ngo nta madirisha ariko ngo nta n'inzugi ziriko ngo none ngo ushaka kuzoba mu ijuru ahantu hatagira hatameze nk'abandi hatari isuku amasharirene nari nk'igifise umushuhiro hari igihe uba ufise umushuhiro uba wumva ikintu cyose umukozi w'Imana avuze ari cyo nta nuko wirirwa uratekereza ukumva icyo avuze nicyo kabisa ya ndavuga ati ntegeza gukora finishaje nkagura amadirisha nkakura mu nzu ndani madamu iyo tugeze muhira tukabitera inkuru na madamu aratega kuba avuga ati none igihe gihe twari twarafashwe niki so uwo mukozi w'Imana arambwiye ngo urabona tuko turitanga abari ko barubaka hano ishengero kugira ndayipresize gusa nubwo ntamuvuga na hano mu cyarame epfo epfo cyarama yepfo uwo mukozi w'Imana arambwira ngo nimba ushobora kwitanga ibyo ukoze ngaha ku isi bijya kukubakira biba bikozwe no mu ijuru aho rero jewe ndavuga ngo sha hako nzoshikira ahantu hadasakaye ahantu hatari ko amadirisha reka nitanga eri dirisha bariko baragira ico gihe idirisha rimwe ryagwa desamire majyirumba bajana nitanga amadirisha 3 600 incamva ngaho ngize ndishe kashi 200 ariko icyagiye kunera makenga amasharirene je masengesho yasengese nka yabandi abandi bitanze 5,000 10 yavuze ngo bazi ko batanze amadirisha muje ngaho ariko urumva je natanze amadirisha abanze kumpanurira hari nabandi batanze amadirisha ico gihe ariko je natanze abanze kumpanurira twege yadusenge kwacu isengesho rya VIP isengesho rya VIP ry'abantu Imana yiro batanze meshi ako rero nico kintu maze guhishurirwa nimwe amasengesho y'imisa amajana nabonye ko ari diri nagira mbwira abantu bakurikirana mama Sharinene official TV nimba hari ahantu usengera ukabona mu pastor arobanura abantu cyangwa mu profeta arobanura abantu bivanye n'ico yatanze aho hantu have hakirikare nta mani hari ntaco hajya ni mitwe yibereyemo ni danje rero ico gihe ndatanga Odessa ariko mu nyuma niho nagiye kwinjira mu masengesho ayandi sinatanze uramaze warabyeretse kwese cyangwa wigiriye inama so iyo umaze gusoma Bibiliya hari ibintu bidasako werekwa ahubwo hari kurutahura waragenzuye nakubwiye Bibiliya yanje hari buri hano hose bisaraguye narasomye ndanayikunda cyane narayisomye ndayitegereza rero nkemu yaragendera gushura ibintu aha isengesho rya VIP niryo abantu bo hasi VIP umva biri muri class kugira bibone mama Sharirene iryo sengero nari n'umuntu mushasha ariko jaho nicara muri VIP uzakana pastor yigeze kumbwira kantera makenga madamu azorabona ikindi kigana arakibuka yambwiye ngo ndashaka gushira mu ba elders abantu bakuru bishengero elders abajana mu bishengero rero target cyo nabona kugira uzurasohora mesh ngira madamu none ko je nkikiri muto mu myaka yiyumvire gute ko nshira mu elders ishengera rimaze kigihe ryubaka yiyumvire gute nukuri n'amafaranga y'ibyo bajya bavanamo menshi kugira protocole kugira diakoni mama Sharirene ka tubikivuye kino kintu ego
burya Imana izotubaza byinshi kuraba umuntu ukamurabira mu mafaranga atanga ntumurabire mu muhamagaro ugaca umuhindura ukamuha umurimo Imana itamuhamagariye agashobora no kubikora nabi bivuye kuri wewe ndanabwira n'abantu si byiza ko umupasiteri aguha inshingano ngo uce uzikora mu gihe wewe utumva ari wo muhamagaro wawe je nk'umwakara kwanza uwo mugabo namugiriye ko experience nini ndaza kubabwira ukuntu yambwiye ko Kenya afise umuntu urushengero yari afise umuntu akora ngo muri hasere ngo aronke 30 1000 by'amadolari ku kwezi akaba atanga icya 10 cy'igihumbi acarambira ati we rero ucyo tugiye gukora we kuzi icyongereza kawumva n'agaswahili gake gake ndafise ibyuma muhira turagenda rabinyereka ahantu abamukamenge ndahavuze ambwira ati hitamo ndagutangura ishengero muri ville kuguzi nakongereza kandi wize tuzoza turagabura icya 10 tuzajya tugabura icya 10 acambwira ati cyane ugende muri Kenya ndagutangurira ishengero uzoshumba n'uwo muntu atanga icya 10 cy'igihumbi we byose tuzoza turagabura ibi mvuze Imana yo mu ijuru ndayivuze mpagaze ngaha kuri kamera nta muntu najya kubeshera nta muntu arantuma kubivuga gusa n'ibintu nari maranye igihe ntari mfite aho ndabisohorera uzi kumarana igihe ikintu kirateba kikakuvimbamo akaba ngombwa kugisohora umutima ya abakristo bitonde cyane hama uwo mukozi w'Imana icyo gihe ayo mafaranga asikese sinatanze pe nimba nakoze icyaha Imana imbabahe nimba ntubatse inzu yanjye yo mu ijuru reka ndabwize ukuri abantu bakurikirana kuri Mama Sharine Official TV yego kabisa kubaka inzu yo mu ijuru ibitsibo tuzobironka kandi ibyo dukoranga ku isi tuzobihembeko ariko ikibazo turiko tubikorera hatariho koze cyane turiko duhereza aba mafia amafaranga atanamwe yandikwa turiko duhereza abatubuzi ibintu badutangishije par force kumikanyo nta bihembo nta namakamba yabo uza kantu nibutse umunsi umwe ndi gusengera ahantu hari aho umupasiteri aravuga ngo tugiye gusengera amafaranga ngo umwe wese azamure amafaranga afise mu mufuko manini jewe icyo gihe nari nibitse ko ibihumbi 5 Firigias arabizi n'umugenzi wanje nawe yari bibitse ko 2,000 mukozi Imana avuga ati zamura amafaranga tuyasengere Imana hari ikintu giye gukora ndayafata ndaduza 5 Firigias aduza 2 arasenga uzi umupasiteri akanyuma hereje kamvunye kugeza n'ubu iyo ndayimenya ari ubu sinari kubikora baravuze ngo muyakira hari imbere ntiyavuze ngo muyashira imbere yavuze mwayazamuye gutya muri ko murasenga ngo uko nyene uhagaze ngo uko nyene utambuka uko yavuga ngo muyazane ngaho imbere niho nagutwara twate naca ndasubiza mu mufuko ko niyo nanifise wonyene Mama Sharine umutima mwiza wova byaragiye mwaragiye byahe wowe tubiye mwajyanye imbere kuri karitari kuyashikana yego iyo tubyibutse two umuntu wo mujama Firigias n'umugenzi wanje turetwenye twavuga ninde yari yaraturoza icyo gihe muri make utanga datanze ubikuye ku mutima papa turatanga mu ishengero pe no mu ishengero ndimwo ndazi bahari abazocumika ikiganiro nditanga ndatanga pe ariko Jesse nanga ikintu par force mwaragiye rero murashyira ngaho muramusigira kuyamusigira yari umupasiteri batumiye kwanza yari umuprofeta pana umupasiteri batumiye uko twayatwaye gutyo twasize mu kirabo aravuga ngo uko yazanye wazamuye kwanza harakano yavuze ngo ntuyazinge burya ngo amafaranga ntazingo ngo niyo mpamvu ngo Imana itabaho umugisha ngo yazanye wazinguruye ngo aboneka gutya ukazana kano tugafashe gutya neko umba Mama Charle urumva umugabo natubwiye afite igikomere Mama Charle none abantu kugeza ubu bagutubiriye kenshi warakomeretse ndaza kubivuga byose kuko nari ndayimaranye igihe yego ntashobora kubivuga kuko iyi nyigisho dutanga hari n'urusengero bagwa muvuga ubutumwa utobivuga ubivuze bugakora ku gatuti kandi urazi Mama Sharine ni byiki gihe hari umupasiteri abayitangura ishengero giwe yarabaze rero ugiye kumuvangira ukaba wozana inyigisho adashaka ubona guterura bagukura mu rusengero ibyo da ikindi kandi mu gihe umuntu agutumiye ibyiki gihe hari no mpamvu kenshi nakibikunda cyane aguha amategeko nguze kuvuga ko ibi ngibi apa ni by'Imana ishaka ahubwo we byashaka n'ibyo ashaka kugerako aho hantu
umenye ko atamuka wera aza kugukoresha kuko wavuze kubyo bakubahaye rero yego barabatuburiye mugira ibikomere byinshi barantuburengera ibikomere byinshi na fulgence na fulgence mwari nkabangahe gusa oya uwo n'umugenzi mbavuze umugenzi ariko mwari benshi ishengero muri benshi barahagurutse benshi nubizi se icyo gihe barayarya abapastor papa ikibazo ca mbere ngaha kwisi dufise twese duhurizako ni ikindi kibazo cy'amafaranga rero ugiye wumvise umuntu ahantu wakura amafaranga ushobora gukora ibyo ari byo byose kugira bikoreke uzi ko icyo gihe no mu isengero n'umuntu abatayafise avuga ati ngurana nanjye nduze ukuboko kugira abansengere ubutunzi bwanjye buduge kumbe turiko turakubitwa gutanga si bibi mwishengero gutanga ishikango si bibi ariko walitanganya umutima ukunze mwishengero gushira kwidirisha si bibi sibyo ariko wabitanganya umutima ukunze erega kuba ku rushengero mu masharirene si inyungu z'Imana ahubwo ni inyungu zacu akarorero nimba dusengera ahantu hari vumba ntago ari inyungu z'Imana kuko ngaha twahasengera Imana ikatumva si wawe mu rugo rega wasengera ni wowe urahasengera Imana ikakumva impamvu ari inyungu zacu mama sarirene mugiye mugasenga mukagirira ahantu hari vumbi ivumbi mu gitagute mu Kinyarwanda ivumbi bijya bintu bitumuka inkungugu iyo nkungugu ikaba yogira yo ikamukabyina ikakwanduza gripe ni Imana igwara gripe ni Imana igwara gripe sumuntu none kuhagurira isima cyangwa mukagura amakaro ivyo si byiza none ibyo barinda kudutuburira si inyungu zacu yego hanyuma nshuti bakunze mukurikira amasharine official TV murabyumva ko hanze aha ntibyoroshye nako sina hanze aha mu matoro n'amadini ntibyoroshye kuko hanze bari hanze ariko mu matoro n'amadini bimaze kuba bibi Mr Pssible ari buremi ariti rwose nibitanga ati twagiye dukomereka abantu ugiye komeretsa abantu batandukanye iki kintu kibonye gutyo ubona abamaze kugira ibikomere ngana gutyo ari nk'abangana gute kuri iyi si cyangwa tuvuge kuri umugabane wa Afrika urakoze cyane Clement jengiye kurabaho mperereye nibyo mbona abantu bafise ibikomere ni benshi kubera gutuburirwa abantu bariko barahendwa cyane n'abantu bashasha bakiriko baraja mu gakiza kandi muko guhendwa bituma umuntu akizwa akaguma ari umwana kubera ki naronka ifunguro muko kutaronka ifunguro nziza ikwiye bituma umuntu ashobora gukora ibintu nkuko kwaje nabikora urumva ukibaza ngo uri gukorera ijuru kumba uri gukorera umuntu kanarakarira Imana Imana sesa ya kuri wowe umaze kubona abantu bamaze gukomeretswa n'iki kintu first of all amaze kugikora bangana gute ikigeranyo tufate nko kwijana tufate mu Rwanda noneho abamaze gukomeretswa nacyo cyangwa abagendera muri icyo kigare urabona bangana gute kwijana okay ahubwo iyaba byakundaga bakanabimenya ko ari uko batuburira ubu yo yarahishuriwe kandi yagize umugisha ariko benshi nimba ushobora kuvuga ngo ni nka 95% ku bantu batuburirwa cyangwa nkavuga ngo ni 98% ku bantu batuburirwa kuko isengero nyinshi ziriho abayobozi bazo bameze nk'abari bayoboye uyu nguyu ikintera umubabaro naba Kristo bameze baragiwe nk'inka barabaragira bakanarisha bakanahaga ntago bazi ko ari ubucakora ari ubweskoro bw'abayobozi bizo sengero bazi ko gukorera Imana bazi ko bo baracyazi ko ari iki ari umurimo w'Imana kuko biteye agahinda urumva biteye agahinda bararufite ariko Imana izabahe ihishurirwa nk'iryo yaguhaye kuko hafi ya bose niko bameze afungura urusengero ari mu mibare yego uri kumva ari mu mibare akavuga ntabwo arufungura ari evangeliste oya ntabwo ari we bamupfobye muhereze yego ngo iminsi kigezweho ntabwo umuntu aza gufungura ishengero ari evangeliste ntabwo yaronka abakiriya ugomba kwimanira agomba kuzana titre yo guhabura ugomba intebe warazibonye bafite intebe umva hari intebe iba muri Kongo ngo nimba ari yitwa sultani sinzi ngo intebe abantu nyine intebe
bagira n'intebe kandi ngo ntawemerewe kuyicaraho kandi kugira ngo uzamubone abonwa n'abafite amafaranga abimwe wavuze ikibazo rero gihari gikomeye Imana ikwiye no gutabara n'abantu bakumva nuko abantu bagomba kuvumbura ubwo bucakura nose aba bantu bavumbura gute mu bucakura kandi Remi arabavuze ngo abantu bamwe babare bashyashya mu gakino mu gakiza nari nkizaga agakiza nari nkizaga gakino ndabambabarira bakijijwe nari mbyisaga agakino sibyo niko nari mbyise nibagiwe kuba bimeze gutyo ari abantu bashyashya nibyo abo bashyashya bagikizwa nibo bataramenya ubwo bw'escro bw'aho bayobozi b'amatora n'amadini bamwe na bamwe uko yenda si bose ariko abenshi nibo bamaze guhura n'ibyo bibazo kugira ngo bamenye ukuri hakorwa iki kugira bamenye ukuri ko wabivuze wagaragaje byinshi bikomeye byabayeho wagaragaje experience bagaragaza ndacaza komeza ndacafise byinshi ariko reka mvuge ko icyo ubajije bokora iki je kintu nkunda kugira inama kandi nanjye nkoresha umaze kugira gukizwa nukeneye kuba depanda kuri pasteur nugeneye kuba wegamiye pasteur ukamenga ugize ikibazo ni utelefona gusengere ugize ikibazo niwe utelefona unamubuze ugiye kumunura kwishengera ukamubura ugataha ufisha umujinya ukamenga ubuzimana ahubwo ikicu keneye gukora nimba ari ugikizwa canke nimba warakijije ukaba umaze igihe mugakiza ariko ukabona uhura nabo wayesikro fata bibiliya saba Imana iguhishurire kuko bibiliya si yitwaga si yagwacu tuvuga ko ari ijambo ry'Imana nimba ari ijambo ry'Imana iyi niyo Mana saba mwe yaraguhishurire usome bibiliya usenge wimenyereze gusenga ku giti cyawe nimba Jeremy nakoze imisi amajana 4 ushobora kutoyikora woshaka gukora umunsi umwe cyangwa imisi 2 ariko ugashobora gusoma bibiliya buri munsi ugashobora gusenga buri munsi uwagira ikibazo ukamenya ukuntu gisengera ni wiruke kwa pasteur simvuze ko kandi pasteur utoshora kumujya ko ngo umutura umutwaro hari gihe bisaba umutwaro wa counseling bigasaba ko umuntu aguhanura mu mashariye ndashaka kukuza nkakubwira afite ikibazo kiniki wo manura gute ko bikora gute sivyo sindiko ndapfovya ngo pasteur naba ariho babazima ngo ntaco bamaze barakimaze sibyo ariko hari abandi noneho baje mu nyungu zabo rero nk'ico none nk'umupasteur ugenda kubwira ikibazo ico kibazo mu bwiyo gacucumva ahantu cyangwa akagenda yivuga naka ubwo wumva ari umuntu kweri yahamagaye n'Imana n'umunyamagambo none nimba ari umunyamagambo by'ukuri ubwo n'umuntu wo kubwira ikibazo rero ku bantu bashasha iminyereze kwisengera iminyereze gusoma ijambo ry'Imana wenyine utari no kwishengero bigira bibiliya gwawe ku umuntu adafite bibiliya wisengere urakoze cyane none wari ugikomeje ati uryamwe bikomeza kubivuga ni ibiki byagiye bigenda gute ubona ibiki ngira mvuga ibindi bintu bitatu yego muri byinshi maze kubona kwa pasteur ibi bino nayimenyeye kandi ko amadiri 2019 nari fise umukecuru nako ndubakira inzu shaka kwishima ariko ngira ndabitanga nk'intahe kuko navyo byarambabaje uwo mukecuru nako ndubakira inzu ndayiduza bayishira kamatanga mu kwezi kw'icenda tege mu kw'icenda imvura itasura mu kw'icenda ni imvura itangura kugwa mu Burundi ariko gwera mu kwa gatandatu abari iki nko mu kumunana hari gigwa nka rimwe ariko mu kw'icenda iratasura abantu bagatangura gutera rico gihe hari hageze yaho imvura itasura ndonka amafaranga avuye Uganda 3 miliyoni ndavyibuka nari mfise ibibazo byinshi by'amafaranga amafaranga nari mfise ndakoresha ibibazo shigarana tuwa Samire nitango ni cya 10 si ico twaze kuvuga ko ngaha ico cya 10 ngenda mbira umupasiteri yaranshumye ico gihe tikwaye amafaranga ariyo mfise yonyene numva mama Sharirene niyo mfise gusa nashaka kwatanga icya 10 ariko mfise umukecuru nako ndubakira inzu baramaze gushira kwa matanga ni kuva amasharpante nashaka kugura amabati naye ni mafaranga afise kugura amabati imvura igiye kugwa pastor none ngire gute uzi pastor icyo yambwiye ngo genda usome muri Maraki 3 avuga ngo iki wamuvumura uvumu nutatanga icya 10 ngo Imana irakwica akanakishyura arengeje bandi ngo Imana irakwica jewe
ngira imitima myinshi muri jewe ndavuga ko atahandi nze y'amafaranga ndanzura inde nakubwira ko atahandi nze y'amafaranga ndabikora gutega mana ujya mu masharorene hari ibintu Imana ifise ukuntu ibikora jewe nabona ko atayindi nzira umupasiteri arambwira gutyo vraiment mvugisha ukuri nagiye kubikora nyuma ariko nabanje gutanga mama nabanje kugura amabati wo mukecuru ariko nari ndabigiriwe inama n'abapasiteri batatu kandi bo ngaha mu Rwanda icyo gihe bambwiriza barambwira ati inzu Imana woshaka kuyatanga iki cyaguha nkuko utazi igihe Imana ishaka kubikwishurira urumva ntuzi igihe Imana ishobora kuyazanira sivyo barambwira ati genda bantu sakari uwo mukecuru hama ibindi uzobikora gutya na gutya na gutya naragiye pensa kari uwo mukecuru ibindi ndabikora ariko umupasiteri kubera ko ntace ndamwumvira ubwo nyene byaramushavuje ariko mu nyuma narabikoze mu masharire ariko ni nkuko ntari kugenda kumubwira nabimubwiye kubera ndamwubaha nkabikora just hama kazobona none aba yambonye ariko nabonye cyanyeretse ikintu kuko yari kumbwira ati iremi byose n'umurimo w'Imana banze ugende ukora iki hamuzobana ukuntu wishura mwico ca 10 gutya na gutya bigende gutya na gutya nkuko byanditse muri Bibiliya sivyo ariko arambwira ati urapfa agushira iterabwoba ry'urupfu urapfa nawe utinya gupfa hari umuntu numwe adatinya gupfa gusa pastor ndeka namuvugire kuri kamera pastor Rutayisire Antoine Imana umugisha ari mu bamanuwe nawe hama narabikoze uwo namuronkeye guhanura nukugira gute nukugira inama okay ariko umupasiteri yantuburiye rero ari wangiye kuvuga umupasiteri yantuburiye mu kwezi kw'icumi pasiteri yantuburiye mu kwezi umupasiteri mu apotre Imana mbabarire ndamumanuye ipete ndamumanuye grade uzukuntu yantuburiye yarambona nashengera mu urushengero rwe naho nyene naguze idirisha naguze idirisha ngo mijuru anje nta yamadisha mu ijuru ni wonyene yantuburiye arambwira ngo uku kwezi kw'icumi kandi yarambona ko mfise amafaranga kwico gihe nari mvuye Philippines yaravuga ati ngira afise amafaranga akamparura aravuga ati reka ndamuharura munyamukure aha ambwira ngo Imana iguhaye urupangu ruri mu inzu apani parasera aka kantu kumve neza urupangu nivana urupangu korotire iri mu inzu ngicya kabiri ngo mbonye Imana iguhaye urufunguruzo acarenza kayandi majambo nubu nkicyumvira ko yabikoranye ubwenge arambwira ngo umviriza ha ntabwo ari imodoka uzoronka mu kwezi kuza cyangwa mu mwaka uza uku kwezi kw'icumi nutabironka uzazo oya we ntiyavuze ngo uzogera binyishe yambwiye ngo sinzo nkikira umuhanuzi mwiki gisakara ibyo bivuge miterane ntwari babiri mwiteraniro ry'abantu mama Sharirene nutabironka ndabivuga imbere y'abantu sinzo nkikira umuhanuzi mwiki gisagara umupastor se yitwande kumuvuga izina byongora umvuge n'ishengero direct ariko mvuze nshobora kuvuga ikibanza ndakihorera uwo mupasiteri uwo mu apotre genda gira kwizera genda umuntu yizera cyane madamu tubana ranze ndi umuntu agira kwizera icyo nakoze nafashe mu mafaranga nari mfise make icyo gihe naba mu Gasenyi nabazi Bujumbura ni kuri haruguru kuri Gare du Nord ngenda ku nkota imodoka umutagisi ngenda kurondera inzu je nigira inama ndi muhira navuga ngo nimba Imana impaye nta kwisondeka ntabwo nza kwirondera inzu mu makarita ciriritse amakarita zimbutse Imana ivuze ngo naguha urupango yo ese kubera ko nizimba kandi Imana yabivuze mbangiye ahantu baraho bita mu Kigobe abantu barahazi mu Kigobe iruhande ambasade y'abanyamerika hariho inzu nziza iteye kibiti yibiyo yari etage ndagenda barayintembereza ariko kubera ko aba brokers bahita gute abakomisiyonere niwo sinari kubabwira ko agiye kwirondera bari kumpemba umuntu agiye kurondera nk'inzu nk'iyo gacagenda mu itagisi akose urebe wariwe ndabwira ati ni muzungu ari hanze agomba kuza yantumye inzu
kuno kwezi kw'icumi nibwo atazana amafaranga rero iyo mvuze umuzungu aho nacamvuga Yesu burya ndiko mvuga wewe kuba mbwiye mu kwezi kw'icumi kono kuri kwema turagenda turavugana bambwiye ati iyi nzu amafaranga ya nyuma ni 1,800,000 ndagenda baranyereka piscine baranyereka jardin baranyereka parking baranyereka ndavuga taha yari inzu igeretse gatatu niyo hasi irimo nigeretse gatatu kabiri abantu nibaza bayuje umurusha no kugenda kwiraba nagiye kwiramuza iyo nzu hama iyo nzu ndavuga ati sindayishimye ntiwayishima taya tisi tina nkunze abakomisiyoneri bo muri ntangwa batelefona abakomisiyoneri b'indani muri ville ibi ndiko ndavuga n'ibintu byambayeko byakubayeho si gipindi kubera guhanurirwa n'umutubuzi sibyo abakomisiyoneri bo muri ville baratelfonana abo bari bantuye ku iyo nzu baca bampa abandi bo muri ville ngenda muri ville abakomisiyoneri barambwira ni ugomba kugura izo nzu barambwira shaka ahantu hameze gute ndabwira shaka ahantu hameze neza hatuje inzu imeze gutya ifise ibi nibi barambwira ati turayifise banzana ahantu hari muri rohero ndayigaya ni hari etage baca batelefona undi mukomisiyoneri banjana ahantu hari ikiriri iruhande ya kiriri garden abantu bakunda kuhaja hari inzu nziza yera mu y'umweru bayintwarako banembereza hasi banyereka amahanda ke yayo banyereka indani mu byumba nifatiraho n'amafoto yo kwereka mama mambe yo kwereka madame apana mama madame biganze kumwereka inzu nashimye nego yo ndabyibutse ndatena havuga ngo mana nukuri mana izo ngiriye neza izo nzu ndaziyubakire mu mafaranga nkoze mu mugisha Imana impaye ndagenda turagira ndayiramba ndavuga ati Yesu na 2 miliyari 500 millions miliyari 2 na miliyoni 500 z'amarundi ni kuvuga ni nka miliyoni 900 y'abanyarwanda ubu urugendo kubyandi bakubwire mu rusengero ndagenda mpejeje mfatira nimero za komisiyoneri ndabwiye ati uku kwezi kw'icumi nigwe rumuzungu ataje aho mvuga ati bazotangira babonye ngiye kuyari babonye ari je ngiye kuyari hama ngeze ngaho ndagenda ndereka madamu aranzi kwizera wewe ntangwanya mu kwizera kwanje ntangwanya babizi uzi cyabaye hasiga hageze 27 z'ukwicumi ndavuga ngira sinizeye nabi urumva mama Sharirene fata nja mu masengesho y'imisi 3 yo kwisonzesha tibasi manize kusanga ni mu masengesho ariko tukiraho uwo apostle wakubwiye ibyo nakomeze shengera iwe wakomeze shengere kandi yagukuyeho amafaranga we tayari waramaze kumuha cya 10 cye oya ico gihe amanurira ibyo ego nta mafaranga namuhaye oya ego twagiye nsakizimbye kuko Imana ntiyonsondeka urumva je nagiye gukoresha kwizera nkoresha amafaranga yanje rero mbanye igihe kigiye guhera ndavuga ati ngira noba naracumuye Imana yanka kubishitsa nza mu masengesho y'imisi 3 nihana ibyaha ngira mereye kubyo ba papa bakoze n'abasogokuru ngira nihana n'ibyaha abana banje bazokora kugira basi mbona arakandi mama Sharirene nibutse iyi nayo sinshaka kuyicamo ariko reka ndavuge twagiye nigeze gusengera ahantu hari mu Ngagara turiko turasenga turi abantu 10 Firijas twari kumwe n'umugenzi wanje aravyibuka ahantu mu cyumba umukozi w'Imana arambwira ngo Imana irakugendera uyu munsi mwijoro Imana irakugendera uyu munsi mwijoro ngo witeke Imana papa naraye mu ndimi ndara ndavuga ndara ndasenga ndara ndihana ngo nindire kubona Imana ngo musirange ndamwijoro mbaza ati none warayibonye nyine warayibonye naho shwi naho ben ari kuyibona gute bwarakeye ntagize n'indoto basi zo kubona byibuze basi ntabwo yazi no mu nzozi bazavuga ati mwana wanje ujya mukozi w'Imana nije namuciyemwo humura ndi kumwe nawe mu ibibazo canke komera mwibi ntawe nigeze mbona rero ico gihe reka mbandanye yo ntahe inja mu masengesho ndihana ivyaha ndavuga ati basi nimba ari umuzungu Imana yateguye nikimubuze kunshikira hari gihe abakozi b'Imana bakubwira ngo wewe twarakubwanura ibintu ngo ariko ntiwizeye ntiwizeye ngo niyo mpamvu utayibonye je nizeye
nihanye ibyaha none uwo mukozi w'Imana yombwira gute ko ari Imana yari yabivuze ko atakintu na kimwe nigeze mbona. Ntibyoroshye rero murumva ko uyu mugabo warakubititse mwana gukubitika gusa ahubwo cyane byarangiye utabonye amafaranga ngo ujye kuyishyura. Byarangiye ahubwo nicuza ibihumbi 40 byanjye nahaye umutagisimeni nari kubigura karasiyo k'abana bakajya. Ukomeje gusengeraho narahavenda we nkaho uhaguma waramuretse ngaho uhaguma kandi uwo nyene uwo mupasiteri mvuze ni nawe yambwiye bijya bintu byo gukora ishengero muri ville nkongera nkajya muri Kenya ndabyanga. Urumva ko nagukuye ko experience nyinshi ariko reka nkubaze mu by'ukuri ibyo kutavuga wenda kuvuga izina rye sibyo ariko nizere ko nk'abantu badukurikiye bavina habajyayo urya n'uruza ibintu nk'ibyo nizere ko bamenye ibyari byo bamenye no muvuga natanze n'ikimenyetso uwo mu apotre twarahuye nyuma y'indwi zibiri ziheze kuri gari noro mu karestora menga bahita kwa mama Josupe mama se Josupe ni Marie Josupe ku karestora ko kuri gari noro mu apotre twarahuye ariko twari tumaze nk'imyaka iyi tudahura. Muhuye bigenda gute ntago mwarwanye? Twarahuye oya ntitwagwanye ahubwo yambwiye ngo narabonye ngo Imana yaraguhezagiye urumva ndabiye mu kuvyibuha ngo mumeze neza ngo narabonye ngo watwosokanye mama wawe ngo kwihotera uramuterura ngo na uziko nigeze gora n'umupastor akambwira ngo mbe ngo muje amaturo mwenyene ngo twaraguhanurire ngo Imana yakugire neza ngo none ngo ntuduha amaturo. Kumbe nawe ugasanga nk'uwo munsi Imana ibifise kuntu yabigenje kugira ubeho ariko umva ariko arigamba kandi yaragutuburiye simvuze ko akoze Imana ibujumura bukuri turafise ndabazi nababwiye n'umuntu yamanuriye kandi hari n'ibindi abandi mu masengesho kandi pe muko kuvyiba kwanje natangiye kuvyiba n'amafaranga ataraza kandi ambwira n'umuntu tuzohura nzotangura kuja Dubai nkikiva mu masengesho byarabaye none mwose umukozi w'Imana niwe ubongiye nkashima mu ishengero giwe no bankoze cyaha ugatanga n'ituro nkatanga n'ituro ukamuhesha n'umugisha pastor araguhesha umugisha. Urakoze cyane mama Charlene. Uyu mugabo urabona ko turi gusatira umusozo w'ikiganiro wabiciyemo uretse n'abashyashya n'abasanzwe bitware gute uvuze ku musozo mbanza kugira ubwoba gatoya kuko hari akantu naza kugenda navuze ariko naza kukavuga ariko kwico umbazije ikintu je n'ubundi nguma mvuga ni kimwe umuntu amenyere kwisengera ku giti ciwe umuntu amenyere gusoma ijambo ry'Imana ku giti ciwe hageze guterana genda terane n'abandi hama nkunda kubwira n'abantu ijambo ry'Imana ni nk'ifi ushobora gusengera ku muntu uri umuntu maze gukura kumva ko yavangiwe pe cyangwa yakuvangiweho we kajya kasoso amagufureke. Hari n'undi mupasiteri nagiye gusengera ko abatanze ibya 10 abasengera kwabo abafise amafaranga menshi n'abatanze make kwabo. Uje ningomba kwerekwa uje ningomba kugira amasengesho no ako nari nsize naka n'umupasiteri nawe nyine kandi mu masengero menshi biraharawe mu masengero menshi maze gusengera amwe Bujumbura biraharawe aho umupasiteri avuga ngo Imana isize amafaranga kuri konti umupasiteri avuga ngo Imana isize amafaranga mu mashakoshi yanyu amafaranga umupasiteri avuga ngo Imana isize amafaranga mu telefone yanyu jewe cyo kintu nagize kwizera abo byo bavyo bimaze gushikira mukayabona ko Imana ibahe umugisha ariko je mu kwizera kwanje mfise ngiye kubasangiza mu munota umwe nukuri narizeye pe ndizera ndanihana ariko ntibyashikira umupasiteri hari kwa Mungu afise igikorano cyo kumugoroba kwa Mungu ubone ku cyumweru ngenda gusengerayo aravuga ngo agiye guheza ngo Imana ibashira amafaranga ku makonte yanyu ngo bari bafise amakonte 0 ngo je murasanga ku mafaranga mu matelefone yanyu murasanga ku mafaranga ngo amashakoshi yanyu ntimuyugururire ngaho ngo nimwagera muhira muraza gushanga amafaranga singaho je nsize kwizera avuga ngo fata agapapuro wandike ka mafaranga uzosanga kuri konti je kubera nisonze ni 2020 mu mpera nisonze nandika ko miliyoni 2 z'amarundi ico gihe nari mfise konti muri Miteke abantu bahazi mukamenge ku isoko imbere yaho hariho banki ya Miteke niyo nari mfise mu konti 2 iyi wanje nindi nari nayuguruje gukora ibindi bikorwa
by'umurimo w'Imana. Aho rero nandika miliyoni 2 bukeye mu gitondo ndavuga ngo nshaka nze gukora withdraw gukora rotre abandi bantu batarayakurako ariko gusa nk'igitangaza cyaje wanje nta mafaranga nanyise itike naba kuri Kenze mu Cibitoke ngenda ku mungu yitwa Veniste nawe nyene nibaza ko ashobora kuzora bikino kiganiro ngenda ntoraho senkesa uwo mungu y'ibotike ndagenda mu Kamenge kuri sisa aho nyene ku isoko ngenda muri bank papa ndashaka umve neza nandika kuri sheke ko ngiye gukora ko amafaranga miliyoni 2 wandikaho neza kuri sheke wandikaho neza ndasinye wizera ko amafaranga yageze ikiganiro aho rero nashyize usangaye nageze usamuye na Kenze kugira bajya baze kugurura ari hondi abajya muri bank batengiye gukora sambira ari hondi kugira mvuge ati aha ntihagire uwundi muntu aza gukora lotre Imana yavuze uzi cyo nakoze ndandika ndamuhereza nka mu mama yaranze nubuni hagikora araraba mu mashini arambwira ngo ko kuri konti yawe mbona ko 2400 miliyoni 2 ndamubwira umutima mama Sharire numva ngo pa nene baravuga ko nje kwescroka uzi ukuntu nacyambwira mu mama namubwiye ati umuntu arasara yarambeshe yambwiye ko yashize amafaranga namahaye nimero yanje ya konti ambwira ko yashize amafaranga kwa mbere nzituye kuyitora nene arayashirako ndikaza tereka ndamutelefona ahubwo ndamubaze umva byitwa ko hari umuntu twitwa kinyediri aza kushira ko mechanisme de defense mechanisme de defense kugira ngo have uburyo bwo kwivana nk'abandi bagabo meze kwivana amakano acambwira ati mbona 2400 nakoresheje agasheke acambwira incana mbwira ati basi yankurireko acambwira ati ariko agasheke urakari hasenkesa 500 abantu baje muri banki barabizi udatwekede gakarine kawe kaje usanga ukagura 500 kubera ko ujya mu ngure namuguranye senkesa wibotike sine gusubira inyuma tacho ntwaye kandi nategeza gusubira inyuma ni moto cyane mbwa yakure ko aca yankura ko ari 1900 ibi ndiko ndabivuga imbere y'Imana ni ibintu byabayeho amaze kuyankurirako ndafata akamoto nsigarana cyane ngenda wa muhungu ndamusubiza mu 5 yiwe sigarana muhira amafaranga 900 Crema mama Sharire sinayi nizeye nari wizeye ku rwego rwo hejuru oya usanga uyu mwami dukorera nawe nta mikino afite nta mikino ntabwo buratana bikora se iyo aza kubisohoza bariya batubuzi ari gukomeza akagira icyubahiro agakomeza gutwara abantu uri kumva ariko burya yibona yuko kubisohoza hazavamo icyubahiro cye burya yari kugira Imana yari kubikora burya ni nayo mpamvu si wowe wenyine araguhanura tutwita umukobwa ukabyara umuhungu yavuga ngo twita umuhungu ukabyara umukobwa kugira ngo Imana itabona ko wa muntu ikijije umurwayi wanyu ejo mukajya kumushyingura uza abantu dushyingura buri munsi kandi bahanuriye ngo bazabaho ikizamugiye gukora cy'akazi Imana yambwiye ngo urakibonye bagahita bagukuzaho ugataha Imana iravuze ngo ikuzamuye mu ntehera ugahita ugabanywa mu bakozi izi mvugo z'abakozi z'abantu bitirira abakozi b'Imana rero ubu se tuvugisha ukuri ngindi kuma ndazisabira abadepite ko bazishakira itegeko ribahana cyangwa rirahari ticaye leta ntica uzabure bizabanyuramo none se ko rakavuye nakajagari mu komeza kwexkuruka abantu nubundi busambo bwa bibiri uzi ngo bura ntibabazi nta ka video se wigeze ubona ko umuntu nta ka video wigeze ubona ko umuntu ntavuze n'umuntu ntavuze nyakubahwa ari kubwira umuntu ati biruga bababwira ngo muyazane yase nyene ntiya nyuma ariko byarangiye narangiye igihe rero jewe nangiye kumuvugasha kuko leta ireberera abaturage bayo hari igihe bizasubirwamo babifatira imyanzuro kuko n'ubweskoro bwaje mu buryo bwo gufata Bibiliya kandi n'ubujura byibisha nuko by'abaturage ukoresheje neskoro yo mu rwego rukomeye murakoze cyane turashoje papa birababaje masharle biteye agahinda urumva njye najyaga mbita abatubuzi ariko kuko nta urantuburira cyari ikibazo ariko nyumvira nk'ibi bintu nta muntu wagutuburira gutyo wowe kugira ngo se bagiye gutubura ntibareba abo batuburira nta muntu wantuburira ubu nta wagutuburira wacanye ku maso
uri kubona nkanjye bantuburira uko ndeba ntago bagutuburira wowe wahita unabahisha ntago bagutuburira leta babaha imigeri iyo bajya gutubura babanza kureba abo batuburira yego umuntu arakuravya arabona ko umupapa kugira ngo baba baroroshye se bazuva umuntu abukomeye ngo kandi ngo ndabona ngo Imana imuhaye buruse ariko urabizi ikintu bakora hari umuntu nabajije bikunda binkuru bikangeza ahandi hantu yakubwiye ibitangaza nk'ibyo ushobora kwibuka ugiye kumuha amaturo yishimwe ko yaguhanuriye yego kuko ntiyagusabye ariko nayafite wavuga mukozima akira ituro yego uri umuhanuzi murakoze rero kurema abantu icyizere kitariho ni ukuvuga ngo Imana yavuze itavuze ni no gusebya Imana ni ugusebya Imana uzi abantu barakara Imana irabeshya abantu nabarakare ku Mana kubera icyo kintu nka jewe iyo nza kuba ndi umuntu acika intege byari gutuma mva mu gakiza kubera ibyo niko ndahura navyo ariko kubera ko namaze kumenya Imana wamaze kumenya ukuri namaze kumenya ukuri yes maze kumenya ukuri batuye kandi nagira nsaba umuntu wese adukurikirana kuri Mama Official TV nukuri ndabinginze menya kwidepanda ko ugasenga w'Imana yawe ugasoma ijambo Imana izozi gusobanurire ikwereke n'ahantu hazima ho gusengera bakoze cyane ikindi ugize nimba warahuye n'ibyo bibazo ntugafate nk'abakozi b'Imana muri usange ko bose ariko bameze hariho abakozi b'Imana bakebeza tubagira bake naga ari benshi ego bake bazima bahari umukozi w'Imana pe ashaka kukugira inama ashaka kugusengera ashaka kukuba hafi wanabura n'amafaranga akayashaka kugufasha mu mafaranga uzi abakozi b'Imana bagira ibibazo twebwe ntibatubwire tubasengere tukabaha amafaranga ariko wewe wagira ikibazo wamubwira ngo nkeneye 50 aho kuguha amafaranga akakubwira ngo agiye kugusengera birababaje ariko namaze kubona n'abakozi b'Imana bagiye bangwana ku mubihe bibi hamwe bagiye kunyirukana mu nzu akampa amafaranga kuri Inzu abo ndabazi n'ubu ndabazi n'abagenzi kandi nabo se babashimira kuvuga amazina kuvuga amazina ngaha bakoze cyane bakoze cyane ego bari ari nk'umukozi w'Imana bari banyirukanye mu nzu 50 mu kwezi kwa gatandatu ndavyibagira mu mwaka weze Imana umugisha Mashari turashora iki kiganiro nshuti bakuru twagarutse cyane ku miterere n'abakozi b'Imana bo muri iki gihe bigaragaye ko abenshi bamaze kuba abatubuzi bo ku rwego rwo hejuru bamaze kuba des escrocs gentils nuvuga ngo babandi bibisha Bibiliya bibisha amagambo bibisha impano bavuga ngo bafite impano z'ubuhanuzi impano zo kwerekwa aba bantu Imana ishobora kuba yaraniwe kubahana ariko polisi yagobye gukora akazi kayo kabavuyanga cyangwa ribu ni polisi hano ni ribu nubona leta itabihagurukiye uzangaye kubera yuko mu Rwanda se n'ibyeze yavuze Burundi mu Rwanda n'ibyeze no muri Kongo nibyo bakora gusa mu Rwanda se ntago wabonye ka video kejo bundi aho umuntu yabwiye umuntu ngo naraguhanuriye ubona amafaranga hanyuma umugore wawe arakubuza kuyanzanira nanjye rero sinzongera kubasengera kubahanurira tanga iyo mikoro ibyawe turi bubisubiremo inyuma buranyimura wa mutipe baramwatse agiye kumuhabura baramuhaye ngo bavuze ngo baza kubonana nyuma y'amateraniro baramuhabuye yaje kuyamuha ntayo namuha ahubwo yabarinjije nakiri umwana yabakiri umwana mu gakiza umuntu akubwira ngo sinzongera kuguhanurira ntuzongera kunsengera Imana ntizongere kunyuramo turashoje rero birababaje biteye agahinda mwese muragaruka ku ijambo ngo abantu babe bakuru mu bwenge uzi cyambabaje avuga ko ari akavideo se ntwabonye abakirisitu b'ukuntu bishima bamera nk'abajya mu mwuka mama mashari ndafite intahe uza kwitanga igihe nagarutse ngaca ukaza mu Burundi kandi kari wacu mu mashari rakoze iyo ntahe nzoyitanga ndi kumwe na madamu ndashaka iyo ntahe kuzoyitanga ndi kumwe na madamu y'urundi rushenge twasengemo abakozi b'Imana ukuntu umukozi w'Imana avuma abantu bose bagakiza amaboko aryohewe amafuke uzi iyo nayo nindi ntahe ariko ashobora kubavuma afite umva Remi Imana bandahumvirize papa Imana mu gihe umuvumo ikintu wakoze cyonyine gishaka kukuvumisha nubwo atari umukozi w'Imana ukuvuma Mr Pssible reka nkubwira n'ikindi twubwira abantu bakurikiye bajya mu madini n'amatorero amwe namwe ashobora kuvuga ngo arabavumye akabateza ibintu kumbe afite ukuntu ari no kubaroga
noneho bya ndi yavuze jewe rero byaramunaniye akabishyira mu bikorwa byaramunaniye akabateza ikintu nibyo akabaroga iki cyambayeho hari abantu bazakurikirana kino kiganiro umugenzi wanje Firizasi twasengera mu rushengero rumwe ako Firizasi mwaragendanye kweli ni n'umugenzi wanje uzamuza gari mu Rwanda azaze nzomuzana Firizasi nzomuzana mwagendanye bigende gute twagendanye hari urushengero twasengeramo mama Sharirene umukozi w'Imana ashaka kuza muri detail byabaye ariko ategura ikintu cyo kudukorera nabi n'umuryango wanje kandi turi mu bihe bibi Imana Sharirene turarubusa tuba mu nzu ya 30 aratuvuma ikintu cyagiye kumbabaza yavuze ngo abantu bo mwishengero mumanika amaboko ingwara zizohera kwa Remi inzara zizohera kwa Remi ubukene buzohera kwa Remi mama cyane nzoguhiyo ntaye turi kumena yari yaguketsa amafaranga niwe yamuha rari madam tukazoyiha iyo ntaye kandi pe abantu bo kuri mama Sharirene official TV bazotwibutsa iyo ntaye navuye ko Imana yakoze Imana ntabwo ikorera ku vyumviro by'abantu Imana ntabwo ikorera ku majambo y'abantu ni nk'abapasiteri baduhenda ngo baduha imigisha nta migisha bafise ahubwo Imana yasitege guha umugisha uguha kandi nimbukanye mama Sharirene umunsi ashobora kuba ari bihe umuntu aragira ibihe byo gutunga akagira ibihe byo gukena mama Sharirene ntitwama twese dufite amafaranga hari igihe tuba tutafise rero hari n'igihe tuyagira ego none mama Sharirene uri mwibyo urazi ibihe baciyemo ukabona naho ugeze bijya byari bihe ubu nibindi bihurimo n'ubundi hari ibindi bihe nihagira umuntu aca kwifatira mu gihe urimwo ngo avuge ngo naka ngo komeze nabi ngo nibihano by'Imana nibiki ngo nimivumo ico uzi ko ico gihe mvuma ari imigigango yanje yugurutse nkatangura gusura kuri indege ibi ndabivuge nga kuri kamera kandi na wenyene arabizi ubu duhuye ndamusororera ngo kuko banze gutanga amaturo nta mivumo bagira nta n'imigisha bagira umugisha wa mbere n'ikintu ukoranye urukundo nimba rugufasha ni ubikora n'urukundo nimba hageze kwa kishengero wubake nimba duhe na mama Sharirene mfise ndamusigire nimba duhe na wewe mfise ndagusigire nimba duhe n'undi mukozi w'Imana numva angaburira nkaba no muha sivyo nimba mpuye n'umuntu atacafise ndamuhe mu ishengero ndabikore ndabikunze ariko wizana ibintu by'iterabwoba murakoze cyane iterabwoba rero n'abakozi Imana bigize benshi turashoje ribishira imbaraga na polisi iwabo babyita documentaire harya documentation ni police documentation oya ni police inshuti bakunze turashoje mama Charles Mashari mwakoze cyane kuri ikiganiro abantu nibabe bakuru mu gakiza cya kabiri bemera Imana nk'Imana nkuru ariko bakoresha n'ubwenge bavukanye nibwo bakuru mu gakiza n'ubwenge bavukanye no kumenya Imana ko ari nkuru no gusoma ijambo ry'Imana uko Remi yabivuze Mr Pssible siko hari kindi ikiganiro kabisa cyarambuwe buri wese nibacane ku maso mwakoze cyane Remi sengera abantu bafite bahuye n'iza gutya ari umukozi w'Imana umwe akunda kubita abamafia so abamafia bariho kandi baracaza natwe no gucana abaturage kuko abamafia bariho n'ubundi baracaza ego kandi n'Imana nayo iracaza n'abakozi b'Imana ntabwo tuvuga ko atabakozi b'Imana bahari tuvuza abandi batubura abaturage bamaze kuyobya bamaze gusenya igihugu no gusenya imiryango n'igihugu no gusenya abaturage urumva hari umuntu akora nk'umwuga akaba ari byo avuga ati nzobikora nk'umwuga mpaka ariko Imana ni nzima reka dusenge Mana ugira neza Mana ukomeye turagushima data kubw'urukundo rwawe kubw'ubuntu bwawe kubwo kugira neza kwawe erega papa niwe nkomezi zacu niwe byishimo byacu niwe munezero wacu nta kindi twokwishimira atari wewe turagushima rero kibirenge kizima wewe waremye ijuru n'isi wewe urahera turagushima ukuntu wabanye natwe mu kiganiro twavugiye mu byinshi data twagiye duhura navyo mu uyu murimo wawe data turazi ko ari byinshi bikiza hari abantu benshi bari ko baradukurikirana kuri mama official TV nabo bahuye na bino bibazo by'abasatuzi by'abatubuzi ni wewe data ubazi kuturusha ni wewe kibirenge kizima ubazi kuko data buja ni wabaremye kandi data buja umugambi wari ufise turazi ko atari umugambi
uko wari gukora kugira bayobye abana bawe ariko mwami Imana abana bawe urabazi data ndakwinginze abana bawe aho bari hose abana bawe abakozi b'Imana bawe aho bari hose ndabasengeye reka ubuntu n'imbabazi zawe zibajeko reka data bujye babandaye gukomera mu gakiza reka data bujye ubahe gusenga cyane reka ubahe kwisonzesha cyane reka ubahe gusoma ijambo ry'Imana cyane reka ubahe kuguhishurirwa ubahe kukumenya reka waravuze ngo nibamenye ukuri bazaba bidegembya reka nabo data bujye ubahe kumenya ukuri maze baba bidegembya maze data bujye udahe kugukorera mu mwe no mukuri reka data bujye satani naho turagera aho satani adashobora gutera imyami aho tugeze hose satani bashaka kutumanura ndasengeye data bujye kibirenge kizima iyi televiziyo ya mama Sharirene official TV reka data bujye banda gitera imbere reka umugwanira intambara mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'imhemu reka umugire neza n'umuryango wiwe kandi n'abantu bose bakurikirana data bujye iyi YouTube reka ubagire neza mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'imhemu ubakuze hose maze data bujye ibyiza n'ineza yawe ibandanye kubomako reka ubandanye kubagira neza ubandanye kubakoresha ubandanye kubaba hafi abagwayi bakize abari badendebukiye ubaha inkomezi abari bahuye n'aba mafia abari bahuye n'aba basuma aba bambuzi y'amatekamitwe bagatuma data bujye bacika intege ubarebemo ibindi byizigiro kuko uracyafise abantu bawe ubahuze n'abantu bazima ubahuze n'inyigisho nzima maze data bujye kibirenge kizima babandanye kugusenga babandanye kugukorera kandi buzuye bafise buri kimwe cyose bakeneye mwami Imana byose ndabisenze nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo yapfuye akazuka Mr. Pssible mi evangeliste uragushimiye cyane ku kiganiro kirambuye kiza utugejejeho n'ubuhamya utanze ati intashyo uzaha abarundi n'abarundi kazi ego murakoze cyane uzazitange karibu cyane nakoze cyane mwanyakire neza mu Sharirene igihe maze ngaha naboneyeho umugisha twe tumaze kubona twe tumaze gukorana ikiganiro nukuri nanje intashyo mu mpaye nzozishikana kandi namwe mwakoze kunyizera mukantumira burya inyigisho ntanze ngaha niho hantu hambere ndayitanze nta hantu namwe nari bwayivuge abantu ndazi nibavyumva muri commentaire bazotangara kandi abona agenda amashoninga mu mazina bavyumvise bazokomante bavuge ko ibyo bintu ari byo abo babizi sivyo cyangwa baba bamaze kubibona abo bimaze gushikira kwa bakozi b'Imana batandukanye babatubuzi batweka kwita abakozi b'Imana no bazotanga intare kuko bino bintu bireze akoze cyane murakoze mama Charles turagushimiye ku kiganiro kirambuye dukoranye na Mr. Pssible ari Remy turagushimiye nanjye murashimiye murakoze cyane reka tubashimire mwese rero mwakomeje kubana natwe kuri mama Charles official TV ni birebire gusa buri wese abwire mugenzi we ko hagomba kuba impinduka kandi abaturage bacane ku maso n'abayobozi mu nzego zitandukanye basake binjire bacekinge mu matora n'amadini muri amatitre bihaye ba apostle n'aba bishop n'aba reverend n'abaki bose bongere babasuzume bakoremo umukwabo kugira ngo haba abantu bigisha ibintu bizima bitayobya abaturage no gushaka kubakorera ubwescro. Merci beaucoup ibihe byiza kuri mwese turabakunda cameraman nawe wakoze cyane turagukunda thank you mwese ibihe byiza bye bye.